ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆସ୍ତେ କରି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ମୋହିତ ସଫଳତା ଆଶାରେ ନିଜ ଗଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ଦଳୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ନେଇ ତାମାନେ এই ছক্কা চৌকা ধরে ব্যাটসম্যান মিস্টার প্রকাশ ব্যক্তিগত ভাবে 37 রান করে পিছিয়ে দণ্ডায়মান রাইট হ্যান্ড ওভার উইকেট মোহিত সফলতা আশারে এই মাত্র দৌড়া আরম্ভ করে এই ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିପରି ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବଲ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କିପରଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ଯାଉ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପରିବାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ। ମୋହିତ ଲମ୍ବା ରନଅଫ୍ ନେଇ এইবার বল উঠিয়ে দিলাম আমি জানিপারলাম ক্যাচ আউট যাই সুন্দর ডিসিশন বাই মিস্টার নিত্যানন্দ মিস্টার পদ্মলোচন।